Pozdravljam od srca. Kako ste vi i šta imate u planu da pravite jeste? Ako već nemate nikakvu ideju, evo ja imam jedan veoma ukusan recept, prijedlog za ručak ili večeru. Klipe, jedno jelo koje ima u našim krajevima dole. U brašno dodamo jedno jaje, sol, jednu kašiku ulja. Vodu ćemo dodavati postepeno. Znači tijesto treba da bude tvrđe, to jest jufka treba da bude tvrđe nego za običnu pitu. Šta je bitno? Da se tijesto dobro izradi. Ja uvijek volim ovako tijesto da izradim dobro i onda mi uspije šta god da pravim. Kada je tijesto fino, glatko. Ovako mijesite dok vas prsti ne zabole. Šalim se, ali stvarno treba tijesto izraditi. Ja ću prekriti sada jedno 15 minuta dok pripremim nadjev za klipe. Da malo tijesto odmori. Znači nije potrebno 10 do 15 minuta dovoljno. Ja evo ću sada umjesto da dodam sol, luk, biber, jednu kašiku ulja i od začina vegetu. Već je to onoliko koliko želite da vam to bude slano. Poslije ću prekriti meso i stavit ću još u frižider da stoji dok ja ne razvijem jufku. Jer uvijek je dobro da malo stane ovako sa začinima, da baš to dobije svoj miris. Evo sada ću ja izraditi ponovo jufku i ostavit ću ponovo da se odmara jedno 5 minuta, onako čisto da mi je lakše razviti, pošto je jufka tvrđa nego za pitu. Klipe, kulaci, kako ih ko zove. Ja sam za ovo čula ima jedno 5 godina. Da ima i u našim krajevima dole da se pravi. Ne u svim, ali da ima. Ja sam ovo pravila i prije 20 godina, ali pod nazivom raviole. Jer ovdje kojim krajem se tako zove raviole. Sada kako sam saznala, sada ima to i kod nas. Sad znači zovem kulaci ili klipe. To u mom kraju nije bilo, ali eto sad ja pravim, dopao mi se recept, ukusno je i pravim nekad sa sirom, nekad sa špinatom. Jufku ovako razvijamo, svukud jednako na oklagi rastanjujemo. Malo mi je veća jufka, izgleda. Preporučila bi da napravite i vi, drage moje hanume, iako nema sigurno u vašim nekim krajevima, ali bi preporučila stvarno da napravite i ovako sa mesom i sa špinatom i sa sirom. Ovdje se to može kupiti, sve 3 vrste, ali ja jednostavno uvijek volim više domaće, dok ja mogu da to pravim, ja ću to da pravim. Evo ja ću sada ostranim ove okrajke, malo su mi deblji, a imam i plan da vam pokažem šta možemo još uraditi sa ovim našim klipama.
ovako izradit ću jufkicu i stavit ću je sad ja u frižider obični, pošto ću to tek da pravim večeras. Sad ne imam vremena. Ručat ćemo, imaju mi djeca tu. Ovako izrežete na kvadratiće, znači četvrtasto da bude, na neki način da bude baš jednako, a i nije toliko bitno će li biti baš jednako, samo eto šta ja volim da budu male, da nisu veliki. Ne volim kada je veliko, da su manji. Ja tu zamotajem na jedan drugi način, još jedan. Iako sam već pravila video gdje sam pravila okrugle, pa su neki govorili, a nisu to kulaci, nisu to klepe, kod nas su četvrtasto se te pravi reže, trokutasto izlazi. I pravim i ja tako sad u zadnje vrijeme, ali ima i na druge načine. Malo su mi kao ukrasni. Meso stavljate ovako mali komadiće, znači po želji, ali moraju biti mali komadići ako su vam male ove. Fino zatvorite ručno i onda ovako malo sa viljuškom pretisnite da se to ne bi otvorilo pri kuhanju, mada se desi da se i otvori. Ali nije bitno toliko. Samo ne bi bilo dobro da se otvori sve. Ne bi onda ni na što ličilo. Evo ovako isto. Samo pretisnite sa strana da se to fino zalijepi. Ja volim isprobavati razni recepte kad vidim ovako. Da li je bitno da li je to u našim krajima ili nije u našim krajima. Ako mi se to svidi, ja ću to i praviti. Ali uvijek isprobam po jedan put. Odokativno ako mi se svidi, onda ću sigurno napraviti. Ako mi se ne bude svidio ukus, onda to više neću sigurno da pravim. Mada ljubitelj sam hrane, radoznala sam da pravim recepte i stranih zemalja, kao turske hrane, arapske hrane, pa italijansku hranu, isto volim lazanje, ti razni rezancat, pice i tako. Pa i to ćemo nekada praviti, pošto već ne ima se baš vremena tu da se sve snima, kad se nešto pravi. Imaju i druge obaveze, ali sada je zimski period pa ćemo pokušati malo više. Ja ovako slažem, u tepsiju pokrijem, da mi ne bi dobilo koricu, mada možda i ne smeta, ali eto, ja to tako i zbog uvijek radim, prekrijem, takim je to eto običaj. Evo razvila sam i ovu drugu jufkicu, pa sam željela da vam pokažem šta da radim ja sa snimar. Ovako kad imate vremena napravite malo više i stavite u zamrzivač. Pa kad uđete neka s posla, izvadite i pravite. Samo nemojte redati jedan po drugom, nego ovako da imate papir i papir za pečenje. Ili to ovako u ovu što sam ja stavila ovaj papir. I sad ide to u zamrzivač pa nekad ću iskoristiti. Ja imam ovdje 2 litra vode, bolje uvijek više nego manje. Stavit ću sol, tako i vi urate, onoliko stavite soli koliko želite da vam bude slano. Jednu polovicu ću metnuti u prokuhanu vodu. I klepe kada se dignu gore, one su već na neki način spremne, ali kuhati treba, ja sam uvijek kuhala 5 minuta. Jer mi je tijesto stvarno juhka tanka, a ako vam bude juhka deblja, znači morate da kuhate više od 5 minuta. Ja sam kuhala ravno 5 minuta, jer ovo sada će poslije da ide u rernu. Znači zagrejete rernu na najjače i smanjite na 150 i stavite da se peku, ali ne smiju porumeniti. Znači ne smiju da dobiju koricu da porumeni. Na 150 dovoljno, ako vam je jaka rerna mora i na 10, ali eto 150 ja mislim da je odlična temperatura.
Evo ja sam pri kraju, znači sa ovom drugom turom. Ja ću u mlijeko da dodam pavlaku i umutit ću dobro da mi nema grudvica, da bude ono kao u tečnom stanju i prelijit ću preko klepa. Puter ću zagrijati i stavit ću aloevu papriku, crvenu mljevenu i to isto po želji koliko mislite da vam je potrebno. Kada izvadim iz rene stavit ću i onda jednostavno ćemo da serviramo i da jedemo. Da uživamo u ovim našim klepama. Napravite i vi, probajte, ali nećete se sigurno pokajati jer veoma su ukusni. Ja vam želim jedan ugodan dan, ostatak dana i da vam bude prijatno ako probate. Pa vidimo se uskoro ponovo u sljedećem videu.